Hadian baka sorkar kalarai ban bo de containment measures niki kendon berking ha kajaka jong jing khangdam nakaliang ka KHADC kala khot ikajing yalang ye kidukot ka executive committee banchim ki kattu kat ni ki rai ha kabayade bat kajing wan trei batang lai phau nakashispa kinong trei ha KHADC nakaliang ka isi kalarai ru ban beteng ye karukam berking ye kibriu nabar ban rung shok office trekam ka KHADC Uba Tito Starwell Khan ulayat hu ruba nakaliang ki MDC kisngau kia halor ka jingkiu state kinong pang no niu knyang ba kila rai ru ban tre lang bat ki board district ban tem mi ka jingpo ru knyang coronavirus. Ham konstan namar ba ka situation ka long bumi ka Shillong ba hadian ba lawan betul ka lockdown betul tentang si lalak kita lockdown tentang containment measures tinggi syukwa hiban mo office ka khlam pak tu sini tu ni syukwa hiban ya assess kendiat ya binglong jingman ke office te ke we ke bani ya rai kalau ba ngindang ya betengi ya karukom perking ke office ni pyrshah hi di banabar banung ke office te kembalong ta binong trei di bidang di like 2% below te buat itu di department ki bom dadon kamru ni pada insist di banwan nang tai kinong trei ki basa ki containment area ni pyrshah banwan nang tai ki badan sistem sistem empat street hi banwan trei yang metang ki department ki ba katu kan kali ki department ki ba ya dei ba ki pai ba tam kan thut de ka kam ki pai ba kham tam be dei ba ka development ka roi ka par pai ba tingi ongi ki tu ki department ni kham concentrate tam kan thut ka ru complete tam ke tadi ka we Kapa ar padeng ya keren ru halor ke jinglong jingman gumni tengi ru kumpi MDC ni sukhia halor ni dingja tena takada ni perkhat ke ikilat lanti ke bangila ban sim na yang juni ta isi na pertaban long ban persyang ban ya don tilang apa buno ban ya takel le kan ke situation tengah brief ru ya ki isi halor ka rule ke jumi kum ka state committee ke bangnya Terilang baka district administration haki babun kiliang na kapata kum numan yarap di pai ba kunjuk kan ya lapan control di kan situation kita iki di major issue taka balangi ya keren panggil ke session tu right namar ba ka ruli ka lomba sisil saunang ha bat pelong be session te nang ya keren mentang ya di discussion ba namar ba session kalong kung sepet kay ka bangila bande at ya kan session ang ka jinglong inlong hi tambang sepet ki restriction di ban pet kanum da de ban long ka session ka ba long full session kay ang ban long ka normal session ka ba pendap ya kata ka ya ka schedule ka jong ka ba ka de ban long session